APHLC pen jai kathar Dipu Lok Sabha constituency ang hoya phan nomination aloke jo ahoya long Meghalaya pen Assam Chilangpet pen Arakia Hormuka Kuru Keneplo ASDC Rataria Song pen Karizab Dunji MP candidate Hamren Ahawa Kahumri Karbi Prime Time Biruta long pen kado kabe phanta me kardom na pazrik long tang tepin ni Karbi Prime Time Birutang ton pen arzwitha Therepo niphai thomke parni APHLC Rataria Song pen Member of Parliament Kilika long mate MP ang hoy karjaptun long japhan jai kathar nomination alo commissioner semalong jokpon tang Non angeleji jangmipu niphai ko trokarni ke doji Dipu Lok Sabha election at hama long kachidang dunjia phanpura pini APHLC pen jai kathar alangli ari sanghu cheponsi nomination alo jokdam tang alangli Karbi long election district returning officer Madhumita Bhagwati redengsi nomination alo jokdam Song pli nomination alo ke endama songang bong pen pini APHLC amchatla nomination alo ke jok Ni dak labangso constituency Dipua constituency pen ke ni tum APHLC lo first lo ke jok la pen ke kaduita DC ba returning officer tu alang klum ke lang ateng ta chok lo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen nang le kopia ke mang senang le bangso MP farman nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ni litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pen si itum long nang ji ke di la lo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy a law pen pot si litum election che danu nang kok lo la pen che danu lo pen autonomous state ke long vek po long le ticket to gen itu nge o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che en to et nang po la hello la pen dak Karbiang long ing long arat atum akay la pen along ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum akay la pen along leta nitum rai pivek po la pen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po la pen ohomia khilonjia tum mangi mathapon vek po la pen CAA UCC la pen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act pol bangke pavidet nang ji lailo ni tum la pen son thak ke hinua son pe do bom jelang mene la pavidet nang la pen dimahasau nonomat ponchat nang bikok lo hal so ponchat di mahasau penta ako pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under 6 schedule se adak pang tang tu nang ji la pen ilitung Karbiang long ta ponchat a law nang pilut tang lo election council election da ponchat a law pen si pedorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tung e claim vek po la pen non la letes autonomous award abedet la lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ke di non ke autonomous pa alam theta pavidet lo nai tum la ke serious alam lo e tum ban autonomy nang PP la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum phan sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum phan nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako belong to nang ji symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke KC lo la pen number 3 bang ke ringwell
la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang ta la ka ke thop da lo lage free symbol bom lang reserve kali lage bang lage 6 la autonomous state abang lo number kecheng si number 1 lo la pen number 2 ke lage 6 schedule kapang tanga kam lo anpar ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act hala ta pavedet nangi la pen hala panchayat aron ke wan la pa pe dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang ka autonomous area po bangay tum chalong tu vek nangi la pen Nizang Karbi ang long pen Meghalaya ahoy kachedai clock lang hempi irui pen kecho ahitia long state hini pazir po pon pen araki ahormu hor kezora kulat ka kuroga siding po West Karbi ang long ahin pen Pawan Diori Superintendent of Excise West Karbi ang long lapen arisang huatum lapen tu halapu Meghalaya hin pen David Gaite Meghalaya West Jiandia Hills District Excise Inspector atum jalinsi ongdung aronre pen kezora hor heihui kuruk ponsi panahok po lapen tu pinnang an jepari deng pon halapu aronre pen hor kezora toma phansitame aronre pen kezora sai kapang ton ponji lapen ke choklim aronat tangalam sidame alang lituma hin pen kulat katu bivek atuma phan patini teka Therepu ni phai thom ke parni ASDC Raptaria song pen ke thurdunji MP candidate Johnson Biahin pen alang ni ninga klong alam the pherang ke tumangno ke jai patapo square kilometer chiri lakre hin along le mekhla phan pidaji polam the pen ta batai si chief minister phan che tong lo pen asolong le ke pilong le ki physically lo da ke ching thura kam si tem nai hala pen cheng lok si non ka do ratum da chini lo la kedam tang ning kan throk kep ning jai helam ba party ning jai he VGR pen ha ka do we tum phan dak pen refugee tum phan pen atak dak pen to nai po bang data pakta ning jai he sen tum sin ning jelo asi dak thiek pen bang ke parliament long le dun rock plote hala bang solam ke parliament long kan ning jeng jelam nili le dun rock plote hadak bang pen nili an seta pulo la solam bang ke hadak par om luk pen se bang mane na expel set pusita hadak kan ning jedun nang po the la hai ke parliament assembly long kan ning jedun ve nang jelam sita non ili tuma MLA tum non pokoli aprang MLA tum ta kedam tan ning kan throk kep MLA tum ta MP tum ta la solam bang ke ning jidam ha hedet pen la so border alam bang ke ba VGR alam bang ke akim alam ka ilo la ke kedam tan ning kan throk kep alam nili CM ke do hut inang ani fiction de kang lo party tum krokre ja kar ban fiction ta jidani li ning hang pen bang si fiction nai polam pen si la border area an ke fiction lo la pen PGR bang ta kapang cheng lo no la khiruni lo PGR alam bang ta kapang cheng lo ansita party pen krokre fiction le punang pukok alidar ke the tum usitani li pasarve dam bori dalo yaru tum phan to lo kaddo ko lo la khiruni PGR long pen bang ke cheng si PGR ang bong ka dakle fiction pa frang na amat niliphan lahai kaddo welam pen se no confirmation wan ma se anam pe suntuk nagan ili puji bang ke la ke party ala so da a president ke join torong pi bang bihari tum phan bihari pu ta kali lo evix hadak VGR long pa eviction long le da je phan se ala bang song deng alang li no confirmation ga do ta ke wan sina pi sun lo asi pini ke MP me thang si MP bulu te la ke pini gon ma ke claim un la ansi claim un po anso se si claim un po asi tina a problem po ta ke a hoilam do da ke hospital we da ke la son we a son do da ke hala UCC pu pini ituma a MP ke haida dolo pini ta MP dolo sita hala UCC da na apply long le putan ninge wang we ex MP tumta ninge me polo alamador do ex MP tumta tak ninge wang we ex MLA tumta ador do sita hala tumta ex MLA tumta ninge wang we
homosan ke klang pen jini tungke ha memorandum pipilo da ka chief minister bhan memorandum pilo pen ning phopesi central government dumta mane la solama puthak nang puduna ji na intervene nai kolam pen se hadilian da damlo lupi damlo na si la pula ben pen se non bangke meghala border ke lake sarkar ke pidate lo non ke hala CBI tum sing sai po CBI pen bangse la so gute a hoy ko an ma ke do exact boundary la so teng pen bangse la tum inquiry po hala so teng bangse la ke pichun po Nizang Karbi Anglong Amri constituency ka parlo romphom khasi arong along non ke dobo ma sarkar don pharo hinira don pho aparman ki jonalang ke longji aphan awar sai pilo bonta inut Manoj Kumar Gatani pu a contractor abang phu sai ka chuklem amo ke bang mia pothak raratom thurpak pen lamphe chipak langpom Labang so alam local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council diufing maslai tame raratom akaningri karjulong pen adimak long along an palidamsi labang so non sai ke klem bom ke chok chelang pasi jongpon lo non kelek nang le podok dok apora hot lapuston alam ke klangke party aphan ke mesen angthe kalidet lo angkrak pen karjulong atengke labangso Manoj Kumar Gatani romphom arong det kalisi long inquai so se JJM I scheme dopusi birta rebinglo non lapuston pulote hala long inquai JJM I scheme tame lapuston kasai oyason si claim pomaputa matha dame melo no lapuston a contractor aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang sodak akang sai pipo pusi raratom aning ke hang কল দি আছে এইটো বদলাবলৈ মই যিটো দিব লাগে সেইটো দিয়া নাই দিয়া নাই বদলাবলৈ দিয়া নাই এইটো বদলাবলৈ দিম কমপ্লেইন আহিছে এইটো আমি ইয়াতে আহিছোঁ কমপ্লেইন আহিছে মানে আপুনি চাইছে না নাই কামটো আমি আগতে আহিছোঁ আহি পেলাই যিখিনি কমপ্লেইন কৰিছে সেইখিনি আমি গোটেই ৰেক্টিফাই কৰি দিছোঁ গোটেই ভাঙিব দিছোঁ আহি পেলাই গোটেই ভাঙি কেতিয়া মানে আপুনি গম পাইছে ৰাইজে কমপ্লেইন কৰিছে আমি 2 সপ্তাহমান আগতে গম পাইছিলোঁ আমি ৰাইজে কৈ আছে এমাহমান হৈ গ'ল তেনেকুৱা এমাহমান হৈছে আমি গোটেই কমপ্লেইন ভাঙিব দিছোঁ যিখিনি বেয়া হৈছে তাৰপিছত বস্তু সামগ্ৰী অৰিজিনেল বস্তু লগাইছে না আপুনি ৰাইজে কৈছে যিটো লগাব লাগে সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই এম্পেনেলমেণ্ট আছে আমি সেইখিনিকে লগাব দিছোঁ আৰু যদি এম্পেনেল নলগায় আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিল আমাৰ হাতত তথ্য আছে মানে যিটো বস্তু লগাব লাগে সেইটো মানে ব্যৱহাৰ কৰা নাই পাইপ পৰ্যন্ত যোনটো এম্পেনেলমেণ্ট আছে আমি সেইটোৱে লগাব দিম সেইবিলাক হেৰি ৰিপ্লেচমেণ্ট হ'ব না নাই ৰিপ্লেচমেণ্ট যদি লগোৱা নাই ৰিপ্লেচমেণ্ট গোটেইখিনি হৈছে এতিয়া কি বুলি ক'ব আপুনি এতিয়া ধৰক যিখিনি কাম বেয়া যিখিনি কাম বেয়া হৈছে সেইখিনি আমি গোটেইখিনি ভঙাই পেলাই আকৌ নতুন কৰিব পাৰিম কেতিয়াৰ পৰা কৰিব এইটো আজিৰ পৰাই কৰিম Pariwartan Sarkar Charibo Maho Towar Kavya Jok Pinilang Pher Constituency Arlo Bokolia Municipal Board Kaparlo Ward number 2 Bonglong Tokbi Arong Arat Thurpak Pen Towar Katiselang Pon Abirtanang Asarkar le Pariwartan Setame Pinyarni Anta Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Bokolia Municipal Board Ahin Penta Thangnat Kaching Thuramo Palidam Dila Lason si Pini Sai Jokje Rat Thurpak si Edon Pharo Jirungsi Towar Kasela Masai Dekpo Alang ni Tompen Kisung ke Boya Pothak Kapachinia Lamthe Arjupong Iksin Social work mate rat pen Thurpak pen sayang ding de iglo pen chunda chunno pen abang so asayang ding la pulo je nilitum bonglong to biarat la ili ke kithi ba kereng Sitame tuwa nang kok kereng tuwa ta nang kok kithia tuwa ta nang kok munit kithi ke la ke ningkreng pupe bare kha pupe la si wicheng wichi kota hoytu lason pholok ta thek la si ni tum mithang chebor isi chirung chirek rong si chirung chirek pang si ni tum na pho sang asayang dengke denglo ni leng kala hem thor lang no ke dam atwar si kini ke rat bangso arong long mangke puribortona sarkar jitu niki ke claim ke dam bangso hawa ke don puta nang jap dilang chuki dam tang town committee election punoi nilitum madu phanta voda nam pen sikai sita pakhoros te pin pen
alang lipan pe hai dun lo si rang ni me lam nang ke taun nong adu dum tok pulute ke chehla ta tuwar ke nang ji tame rong chehla ta tuwar ta ni tum rong si turung po silam po pini la thot he sona thaklo dan pani si dolong ke kim ta he sona thaklo ni tu jirung si tum ke lapusi klem bom dam bom la si non Karbiang non Thomas Council ke cari bom ke ki bom ke the ke ding mate CM Dr. Tuliram rong ham hadame chuning riglo jenon ke bang jilang ani sitame litum gonglong tok biarat mate ulong koma jilong ke du wardong tu arlo ke du arong arat tumanta mate bonglong tok biarat atum sampai sibak kirap nang kipon thegason te pusi alang ni phanta chuning riglo ke dam tang por pen sitame kachong hong lok la pen non anda kachong hong lok la mane kaching thura tomon nilitum bonglong tok biarong ta nang ro jibon busi nilitum kachong hong non anda chong hong bom la athema BJP ke poribortona sarkar mate kaching thura sarkar asi nilitum marong ta ching thu dun po busi ke dam tang por pen non anta kachong hong long la pen ke bangyer ni ta nilitum towar cholang la asi komani phan ka sorsar pini kolam kali asi nili tumarong ke bukulia town committee made municipal board election hotame rara tum kowe to hopini ke chohang dun pini lahai anam pin wena ke joy bensi vote pilo asi nili tumarong kaching thur nang le po pusi ning thelo ta municipal board nanti town committee ke cheri ningkan phota ki jut hulo akonon ningkan is extend to erlo lata ki jut thu kai lo bonsi ta me la dakarong ke pini jol jiwon puta theklong le lo towar puta theklong le lo lapente kaching thura mo buke theklong le lapen ke helo oi kali municipal board office में dak ke mitar ke baksi doji lapen jo lapo nili tomat sinar dan ke lage 4 line men ta dak ning helo ke bang ni por man ke do Karbi no Thomas Council sia me ke hai nili tum monglong tok biarong arat hanta ke bang ni kaching thura mo ma thapon bo bisi helo Theripo ni phai thom ke parni Youth for Allied Society mate yes pen cleanliness camping mate kapang thirasai recreation park along keneng pona birta kat news ase malong birta na kole Youth for Allied Society pen patra piponsi cleanliness camping mate kapang thirasai deng pon lasong se Karbiang long along ri pang thirnang jipu matha pensi bangswa je mek along ni dum pen deng pon Bangso kapang thira long kadu kavyara tame cheto dun pen kirab dun jia phanta pachini panthu athe ing thirzir pen dolote Karbiang long awar monta mesempo lapen tori satom ki joi gelang ke ranga khosatame alang itama phan mesen popota rangsina to bipen ningjepo nitum NGO ahin pen pan so se nitum Karbiang long pan so se pangthir vet paklar chen pen nilitum ambition bang kela lasi none prang ke bang ji ke nilitum ta man power mate RD kenang sodapot e prang ke Karbiarat tumta ang sirap dun popu emethang along ri paklari phan non la pinia event long kat channel pen Karbiang long today tum nang support dun peklo alang litum kecheng nitum la solam ke than pen ni litum ke nang cherap dun po pu alang tum si first kecheng si alam chak nang chipi dun lo alang litum nang cherap dun olo so event ki bi phan la pen Difu University students tumta dhok do na cherap dun lapen kaprek jerpi lapen ningkang sampe na cherap dun jerpo tumdo jerpi tu lasi non prang la kevangji event ke claim jian long bang nang lituma support dopo lapen la hai kam ke claim bang ke sabso financially ta nang kokpot
nilitum phan asapak ningreng mireng nu efrang ke klem long ke dam long nang supportun popasi ningche thelo Tangtenan malam sopora phan birta mo ingtonic sena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta lom wang thuiklo. Idamtang bhomkuruar ni Golaghat district arlo Bukaghat police station angkang ka kochangalong karlitang Rovelson rong hanga phan pang thek theatum apran karmode da puthak usuka song pen sodak pen pinrem pon upusi usuka terapia mei ameipu bibison teron na pen kongchun bang jintu hazurika tum pen pangdakpo Laso ঘটনা পুথাক CBI pen katarali padoponsi adai ke dove katuma phan nep ingna ponsi soda kang sai padoponanji Apron kedamji Rovelson ronghang ahema soratuma phan sarkar pen kera pazir ponvek nanji Anparata Home Department Arpukedo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen bangso ঘটনা puthak kenang sara saideng ponserak nangji pusi usuka terapia mei ameipu bibison teron lapen kongchen pang jintu hazurika tumpen pangdakpo Bokhaঘাট এলেকাত কাৰ্বি আংলং জিলা দুলামাৰা নিবাসী ৰৱেলছন ৰংহাঙক অচিনতে দুৰ্বৃত্তয়ে নিখংগভাৱে হত্যা কৰা ঘটনা আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছো আৰু এই ঘটনা সম্পৰ্কে অতি শীঘ্ৰে CBI দ্বাৰা তদন্ত কৰি দুখিক আইনৰ যিটো গণ্ডিত থকা যিটো কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছো যিখন চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি কথা কোৱা চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কোৱা কথা এই হাউকে বিজেপি চৰকাৰ এনে দিনত এনে ধৰণৰ খিলঞ্জীয়া যিটো মানে লৰাও যিটো মানে নিহংগভাৱে হত্যা কৰা ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো যে গৃহ বিভাগত দায়িত্ব থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সম্পৰ্কে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো Tangke pini Karbi prime time birta bangke kang toniklo kado kaveta me do me thak me kurwang thu